Dobar dan, ja sam Ivana Nastasić, a vi gledate emisiju Koreni danas. Tokom pandemije žene su dale nemerljiv doprinos normalnom funkcionisanju društva u situaciji koja je svima nama bila potpuno strana i zastrašujuća. Kada je svet stao, one nisu. Naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Krug u Bečeju. Reč je o izložbi koja slavi i odaje priznanje svim ženama liderkama tokom krize izazvane infekcijom virusa COVID-19, od medicinskih sestara i nastavnica pa sve do apotekarki i prodavačica. Kada je svet stao, one nisu. Naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Krug u Bečeju. Reč je o izložbi koja slavi i odaje priznanje svim ženama liderkama tokom krize izazvane COVID-19. Od medicinske sestre i nastavnice do apotekarke i prodavačice. U pitanju su umetničke fotografije velikog formata 10 žena iz Srbije iz svih sfera života, koje su dale primer i doprinele boljem funkcionisanju i bržem oporavku našeg društva tokom pandemije. Svi izveštaji pokazuju da su žene podnele veći teret tokom pandemije, između ostalog i zato što one brinu o porodici, o članovima svoje porodice, zatim brinu o svima, o sebi i o porodici i o svima drugima. S obzirom da je najveći broj u uslužnim delatnostima da su zaposlene žene, kao što su trgovkinje, zatim učiteljice, prosvetni radnici su mahom žene, zdravstveni radnici. Takođe, nikako ne umanjujemo značaj koji muškarci imaju u svemu tome, nikom to nije bilo lako i svi smo podjednako heroji, ali ipak treba istaći, ova izložba je pravljena povodom 8. marta. Upravo kao izraz poštovanja prema ženskoj snazi, ženskoj ličnosti i onome što žene rade za svoju zajednicu. Lokalna samouprava je podržala ovu izložbu iz razloga što lokalna samouprava smatra da moramo forsirati i moramo raditi na tome da mislimo o ženama koji su u suštini stup društva i koje su u suštini skrajnute iz razloga što ne poštujemo njihov rad kako bi u suštini trebali da radimo. I meni je drago, izuzetno mi je drago što je danas na otvaranju ove izložbe učestvovalo dosta mladih ljudi i mislim da mi kao društvo i mi kao ova generacija imamo mogućnost da menjamo stvari na bolje, i da opština Bečej bude jedno lepo mesto za život. Izložba se sastoji od umetničkih foto i audio priča 10 žena iz Srbije iz različitih sfera života koje su svojim profesionalnim kao i ličnim zalaganjem dale nemerljiv doprinos tokom pandemije koronavirusa. Sa ovom postavkom poistovetile su se mnoge sugrađanke koje su prisustvovale otvaranju izložbe, među njima je i Dobrila Đin iz Bačkog Gradišta. Ove fotografije koje sam stvarno danas videla me podsjetilo na najteži period mog života. Možda nisam doživjela teže od ovoga, ali ovo je bilo baš zaista jedna ozbiljna briga za porodicu, okolinu, za ljude sa kojima radim i meni lično je bilo jako teško da podnesem to, naročito kada sam znala da se životi mnogih ljudi odlaze, da neke stvari ne mogu da se zaustave, a pored toga postoje obaveze koje svakodnevno čovek mora da obavlja. Tako da mislim da zaista je bio jedan od najtežih perioda žene, kao uloge majke, kao uloge roditelja, kao supruge, između ostalog i radnika na svom radnom mestu. Autor fotografija je Igor Mandić, poznati srpski fotograf sa više od 25 godina iskustva i brojnim svetskim izložbama. Autorka propratnih audio priča je novinarka Sandra Mandić, koja je razgovarala sa svim ženama, snimila i pripremila njihove priče u kojima govore o izazovima sa kojima su se susretale u prethodnoj godini. Izložba je nastala pod pokroviteljstvom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Ministarstva za evropske integracije u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i delegacijom Evropske unije. Izložba će biti otvorena do 26. novembra.
Godina za nama obeležena je COVID. Ljudi širom sveta dočekaće novu godinu u nadi da će stvari krenuti na bolje kada je u pitanju epidemiološka situacija izazvana koronavirusom. U nastavku gledamo kako će proteći proslava najluđe noći i pod kojim uslovima. Beograd ovih dana polako ulazi u novogodišnju atmosferu. Počelo je puštanje novogodišnje rasvete koja će do 1. decembra biti uključena u 10 gradskih opština, što će označiti početak manifestacije Beogradska zima. Gradske vlasti su objasnile da je ove godine rasveta puštena malo kasnije zbog situacije sa koronavirusom i obeležavanja veoma važnih datuma iz naše istorije. Nova 2022. stiže za malo više od mesec dana, a još ne znamo kako će se obeležiti najluđa noć. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović napominje da su Nova godina i pravoslavni i katolički Božić izazovni datumi za Srbiju i da je medicinski deo kriznog štaba protiv novogodišnjih koncerata na gradskim trgovima, jer su članovi uvereni da će ta okupljanja prouzrokovati još jedan talas novozaraženih. Tiodorović se pita ko može da sprovede kontrolu COVID propusnica ispred Skupštine Srbije ili na bilo kom drugom trgu u našim gradovima i odgovara da je to nemoguća misija. Medicinski deo kriznog štaba smatra da COVID propusnice za doček nove godine mogu da važe u restoranima, kafanama i kafićima, ali samo ako se primenjuju 24 sata, jer su danas među mladima popularne dnevne žurke. Podsećamo da su gradske vlasti najavile da će na platovu ispred Narodne skupštine Srbije za novu godinu nastupati Marija Šerifović, Sara Jovanović i Jelena Karleuša. Dok se epidemiolozi protive koncertima na trgovima i zalažu se da COVID propusnice važe 24 sata, vlasnicima noćnih klubova i barova bitno je da rade za doček nove godine. Predsednik udruženja Miša Relić ističe da noćnim klubovima i barovima uvođenje obaveze posjedovanja COVID propusnice 24 sata ne bi poremetilo planove za novu godinu, jer je ključan period njihovog poslovanja od 22 do 4 sata ujutru. Navodi da je njima bitno da mogu da rade, da za vakcinisane i one koji imaju serološki ili antigenski test mogu da organizuju žurke i da eventualno naprave zalihe za ono što ih čeka u januaru ili februaru, a to su, pretpostavljaju, prazni lokali, renta i računi. Relić upozorava da se u Beogradu i većim gradovima blokira rad ugostiteljstva, a onda se dozvoli zimska sezona na Kopaoniku, odakle se prošle godine širila COVID zaraza. Zbog toga predlaže iste mere za skijališta. On dodaje da su COVID propusnice već drastično smanjile broj ljudi u klubovima, restoranima i kafanama posle 20 sati i ne očekuje da će drugačije biti ni za novu godinu. Čuli smo sve o tome pod kojim uslovima ćemo dočekati novu godinu. Ostaje nam samo da se nadamo da će naredna godina biti mnogo bolja, bar kada je u pitanju epidemiološka situacija. Posle niza saobraćajnih nezgoda u našoj zemlji stiže nam podatak da imamo manje stradalih u ovakvim nesrećama nego prošle godine. Pričamo o predstojećim beogradskim sajmovima, a poseban osvrt u današnjoj emisiji je na etno sajmu hrane i pića. Ostanite uz Korene danas. U Srbiji je od početka godine u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 11 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine. Prema nekim istraživanjima, pešaci najviše stradaju na mestima gde bi trebalo da su najviše zaštićeni. U naseljima i to noću jer nisu osvetljenih pa ih vozači ne vide. Takođe stradaju i u blizini pešačkih prelaza jer smatraju da ih vozači na tim delovima puta očekuju. U Srbiji od početka godine u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 430 osoba, što je za 11 manje u odnosu na isti period lane, rečeno je na konferenciji u Beogradu povodom obeležavanja Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić je na konferenciji u Starom Dvoru precizirao da su prošle godine u Srbiji u saobraćajnim nesrećama poginule 492 osobe i siguran je da ćemo ovu godinu završiti sa barem 20 manje poginulih nego 2020. godine. Prošle godine su stradale 492 osobe i to je najmanje od kada se prati stanje bezbednosti saobraćaja, istakao je Pešić i dodao da je dobro što se broj poginulih posljednjih godina značajno smanjuje. Ohrabrujuća vest je upravo to što se broj žrtava saobraćajnih nesreća smanjuje, a da pogledamo šta kažu stanovnici Aranđelovca o tome, zapravo šta smatraju da je najčešći uzrok ovakvih nesreća. Sve više saobraćajnih nesreća u Crnoj Hronici, šta vi mislite, ko je krivac za to? Ne znam što da vam kažem. Deca nam piju puno, deca nam se drogiraju. Naravno imam i ja unučiće, kad to pričam, to važi i za njih. Tako da me prosto strah. A recimo, nema pravila. Ja sam pre 36 godina imala udes kad smo pošli na more, svo četvoro smo bili u kolima, nov jugo i mi smo kad smo prošli kroz onaj tunel Šargan sleteli s puta i meni muž pogine, znači niko nas nije omeo, nego to jutro je padala kiša, izliveno ono ulje na putu i ja nisam uspela da kažem da je ulje na putu, jugo je počeo da pleše. Ja sam njemu rekla pre ulaska, hajde, prođi kroz tunel, pošto ja nosim naočare, da posle ja nastavim da vozim. Međutim, snašla nas je ta muka, tako da meni kad se pomene udes i ovo sve što se događa, strašno je, verujem. Imate li nešto da poručite posebno mlađima kad sedaju za volan? Bez alkohola, bez opijata raznih. Čak i ove tablete za smirenje što oni kupuju po apotekama i šta rade, već ne znam. I to je opijat. Mora se vodi računa, znači moraš čiste glave da sedneš za volan. Ja sam bila tolike godine vozač, mislim, ali ja recimo nikada trunku alkohola nisam okusila. Nikada u životu, a imam 70 i kusur godina. Prema tome, ne sviđa mi se ovo, ali da vam kažem nešto. Roditelji moraju da se uključe maksimalno, veruj mi sine, samo roditelj da se maksimalno uključe. A ne, ja idem sa društvom na kafu tamo, idem ovamo, a deca nema veze. Ne može tako. Zato što ko niko ne sluša, ne vodi računa jedni drugi. Pešaci su krivi i oni kao i vozači. Hvala vam, deco, ja vodim računa, stara sam, ali strogo pazim na sve. Recite vi meni kako vi vodite računa i kako se čuvate u saobraćaju. Hvala Bogu, uvek pazim strogo, čuvam, poštujem, pešački zna gde se prelazi i kad treba da pređem, a ne znam, ja možem uvek da naleti u svako doba, iako je pešački, uvek se treba paziti. Ja sam stara, još sam ono... A kažite mi jednu stvar, da li hoće da stanu vozači na pešačkom kad nema semafora? Prilično staju, prilično retko kada neko prođe, ali hvala mu, neki je prošao kako treba. Krivac su autoškole koje daju dozvole ljudima koji nemaju pojma. U odnosu na letnji period, kada se najveći broj požara dešava na otvorenom prostoru, tokom zime najviše požara ima u građevinskim objektima. Kao jedan od najčešćih uzroka požara tokom zime navode se razna grejna tela, loše i stare instalacije, kao i neodržavanje dimnjaka. U nastavku poslušajte korisne savete o tome kako možete sprečiti požar u svojim kućama i stanovima. Potencijalna opasnost od požara u zatvorenom prostoru posebno je izražena u ovom periodu. Požari se najčešće dešavaju zbog neispravnih instalacija, ali to nije jedini uzrok. Najčešći uzrok požara u ovom periodu su preopterećenje električne instalacije, nepropisno korišćenje grejnih tela, neispravni i neodržavani dimovodni kanali, improvizovane sušnice za meso i kvarcne grejalice. Požar možemo sprečiti proveravanjem ispravnosti električnih instalacija, iskontrolisati stanje ispravnosti dimovodnih kanala, da ne postavljamo kvarcne grejalice blizu kreveta, zavesa, produžne kablove da kupujemo u
prodavnicama koje su ovlašćene za to. Iz vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kraljeva svake godine apeluju na sugrađane da posebno u ovo vreme budu oprezni i primene sve savete koje im daju kako bi se požari sprečili. Da provere svoje električne uređaje prilikom izlaska iz kuće ili stana, da posebno provere grejna tela, pošto je sada grejna sezona i veoma je bitno da to naglasimo. U stanovima koji se greju ili dogrevaju na propan butan, potrebno je što više provetravati stan, iskontrolisati, atestirati instalaciju i proveriti bocu sa propan butanom. Apelujemo i na naše sugrađane koji grejanje koriste na čvrsto gorivo da u kontejnere ne bacaju nedovoljno ohlađeni pepeo koji može izazvati vatru i zahvatiti parkirana vozila i ugroziti bezbednost samih građana. A i svi znamo da su kontejneri gradski inventar koje je i naša svojina i moramo se potruditi da ih sačuvamo. Iako statistički više požara ima tokom leta, oni koji se dogode u zimskom periodu mogu imati ozbiljnije posledice, jer su veće šanse da se ljudi tokom njih nađu u zatvorenom prostoru. Zato je primjena svih ovih saveta naročito važna. U slučaju pojave požara treba odmah reagovati i pre svega pozvati vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193. Već smo pričali o tome koliko su žene jake i u suštini najveći oslonac. Udruženje poslovnih žena Srbije je 15. put dodelilo nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja najboljim preduzetnicima u Srbiji. Među dobitnicama je i Vesna Stanimirović, vlasnica predškolske ustanove Stonogica iz Sremske Mitrovice. Vesna Stanimirović, vlasnica predškolske ustanove Stonogice iz Sremske Mitrovice, dobitnica je nagrade Cvet uspeha za ženu zmaja koje dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije. U pitanju je nagrada za socijalnu inovaciju i svakako je opravdana onim čime se vrtić Stonogica bavi. Osnovna delatnost predškolske ustanove bilo koje jeste predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece i to jeste naša primarna delatnost, ali ona ne može da se odvija odvojeno od života u kojem deca žive i uopšte od problema na koje nailazimo, od dečjih interesovanja, uviđanja poteškoća i tako dalje. I pored te osnovne delatnosti mi se bavimo tim socijalnim inovacijama, a ono što socijalnu inovaciju čini takvom kakvom jeste upravo da pojedinac ili mala formalna ili neformalna grupa uoče neki problem i da rešavanjem i dejstvovanjem na rešavanju tog problema zapravo menja sredinu koja nas okružuje, menja svet. Da socijalna inovacija se odnosi na prepoznavanje nekih socijalnih poteškoća u društvu, pa smo mi, opet kažem, zajedno, ceo kolektiv, dečiji i vrtićki, ali i porodice i roditelja dece, uključeni u humanitarni rad i negde opet nisam brojala, mada postoji spisak, između 80 i 100 humanitarnih akcija smo svi zajedno odradili, one su uvek namenjene deci. Nagrada Cvet uspeha za ženu zmaja dokazuje da su žene pokretačka snaga u realizaciji ciljeva održivog razvoja i virtuozi u pretvaranju izazova u šanse. Manifestacija se i ove godine održala u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Ministarstvom privrede uz podršku USAID-a, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Evropske banke za obnovu i razvoj. U halama Beogradskog sajma nas očekuju nove promocije i nova dešavanja. Puno sajmova koje možete posetiti, a šta sve organizuje Beogradski sajam u novembru gledamo u nastavku. Uprkos ograničenjima koje je nametnula pandemija koronavirusa, do kraja novembra Beogradski sajam organizovaće 5 tradicionalnih sajamskih manifestacija posvećenih energetici, ekologiji, vanrednim situacijama i zaštiti na radu, etnohrani i piću i zimskoj opremi i turizmu.
Dok gledamo kadrove sa ovih manifestacija koje su održane prethodnih godina, da kažemo da od 23. do 25. novembra traje 16. Međunarodni sajam energetike, najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva, regionalni integrativni predvodnik u povezivanju svih segmenata i faktora energetskog sektora u regionu i ovom delu Evrope. U istom periodu održava se i Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa. Ekofer posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na cirkularnoj i zelenoj ekonomiji, industriji reciklaže, upravljanju otpadom, komunalnim tehnologijama, zaštiti prirode i zaštiti prirodnih resursa od zagađenja. 112 Expo, Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu, predstavlja prezentaciju svih društvenih i privrednih potencijala namenjenih suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim vanrednim događajima i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Od četvrtka 25. do nedelje 28. novembra najavljene su dve zanimljive i popularne manifestacije, sajam etno hrane i pića i Expo Zim. Expo Zim je bio poznat i po prodaji turističkih zimskih aranžmana. To je sada u drugom planu, ali i na ovom će postojati segment turističke ponude. Na 15. po redu sajmu etno hrane i pića u hali 3 Beogradskog sajma predstavit će se više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda, rukom rađenih proizvoda po tradicionalnoj recepturi, najčešće od organski gajenih sireva, ali i novih proizvoda nastalih na temeljima tradicije i mašti proizvođača, kao i ambalaža za pakovanje tradicionalnih proizvoda. Pod motom utemeljenje robne marke etno proizvoda i ovogodišnja manifestacija treba da pomogne u predstavljanju i definisanju tradicionalnih prehrambenih proizvoda, unapređenju prezentacije i prodaje, zaštiti geografskog porekla i receptura i široj primjeni ovih proizvoda u ponudi restorana i hotela i svakodnevnoj ishrani stanovništva. Iz Beogradskog sajma ističu da će svi posetioci i izlagači biti bezbedni. Obavezne su mere koje je propisao krizni štab, a sredstva za dezinfekciju će biti obezbeđena. Vakcinacija ostaje u hali 7. I dalje pričamo o domaćim proizvodima iz Srbije, tačnije iz Varvarina. Kada se udruže muž inženjer poljoprivrede i žena tehnolog i naprave kvalitetne domaće proizvode, svakako da ne mogu da prođu neopaženo, posebno kada je reč o nagradama. Pogledajmo priču o vrednim domaćinima Nataši i Goranu, a posle toga nas očekuje razgovor o predstojećem Beogradskom etno sajmu. Pošto sam ja diplomirani inženjer poljoprivrede, a Nataša je tehnolog, onda smo udružili naše znanje i imanje i tako stigli do ovih krajnjih proizvoda. Vi takođe nastupate i na sajmovima i kao što možemo videti nagrađeni ste za svoje proizvode, za kvalitet. Da, mi smo dobili 2018. godine smo dobili prvu zlatnu medalju za kvalitet na Beogradskom sajmu za cepkani ajvar. Zatim smo ponovili taj uspeh sledeće godine za ljuti ajvar i za slatko od višnje, a meni je najdraže i možda je po meni najlepša i sad u poslednje vreme i naš najprodavaniji proizvod je slatko od bele trešnje, takođe i kompot belih trešanja. Radimo sve, kompletnu zimnicu, znači što se tiče kiselog programa i što se tiče slatkog programa celokupnu i baziramo se najviše na preradi naših poljoprivrednih proizvoda koje proizvedemo na sopstvenom gazdinstvu. I Goran, eto, ko uglavnom više ima tih ideja u čemu biste se novom, eto, kao što ste vi sad rekli ovo od bele trešnje, ko predjači u tome, Nataša ili vi ili oboje? Oboje, ali Nataša vodi ovde glavnu priču, a ja dole, kako mi kažemo, preko Morave, glavnu proizvodnju i priču što se tiče sirovine, proizvodnju sirovine.
kao što smo već čuli, za kvalitet i bezbednost svih ovih proizvoda, čije smo paletu malo presnimili, nadležna je i odgovorna Nataša Mitrović. Tako je. Najviše od svih proizvoda, znači proizvodimo ajvar. Na malo modernizovan način, ali po receptu naših baka, majki i tako to. Dakle, spoj tradicije i savremenih tehnologija. Jeste, upravo to. I tu nema greške. Imate obezbeđeno kupca, tržište? Pa ne baš. Imamo sad mi neke već stalne kupce, da kažem, ali polako rastemo, hvala Bogu. I svaki put se pojave još nekih ljudi koji su probali kod onih koji su već kupovali od nas. Dakle, ko jednom proba vaš ajvar ili nešto drugo, više ne odustaje. Jeste, ali stvarno jeste tako. Kao što smo i najavili, tokom ovog meseca na Beogradskom sajmu imaćete priliku da uživate u brojnim sajmovima i događajima, ali ono što mi izdvajamo kao najinteresantnije jeste sajam etno hrane i pića. Tim povodom gost televizije Koreni je Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete danas na televiziju Koreni i da najavimo ovaj divan sajam koji sigurna sam da svi jedva čekaju da počne. Dobar dan, hvala na pozivu i u pravu ste. Prošle godine sajam nije održan iz poznatih pandemijskih i epidemijskih razloga, tako da su nas u poslednje vreme zvali mnogi proizvođači i već se raspitivali. Kada je doneta odluka pre jedno 10-12 dana da će sajam ipak biti u naravno režimu koji propisuje vlada i epidemijska situacija, naši telefoni su usijani, tako da mislim da će biti u redu sve. Šta podrazumeva zapravo etno sajam i šta će posetioci imati priliku da vide na tom sajmu? Sajam se održava 15. put i sam naziv sajma, etno hrana i piće, znači da se govori, odnosno da je to sajam domaćih proizvoda, da su to uglavnom male serije proizvoda, da su to kvalitetni proizvodi, da su to proizvodi od kojih žive mnoge porodice, mnogi naši sugrađani, mnoga domaćinstva, da li su to poljoprivredna gazdinstva ili su neke male zanatske radnje, ali oni, ja mislim, mnogo ljubavi, znanja i htenja ulažu ceo taj posao, rekao bih, jer žive ipak od njega, pa moramo ga nazvati nekom vrstom biznisa, jel? Tako da, zato je specifičan taj sajam, jer su mali proizvođači u pitanju, oni nemaju čitave timove ljudi koji im rade marketing, brendiranja, ambalažu. To su uglavnom, kažem, porodične proizvodnje, gde jedan čovek radi više poslova. Iz kojih delova Srbije očekujete izlagače? Pa izlagači dolaze iz cele Srbije sa svojim specifičnostima i juga, i istoka, i zapada, i severa i ne preklapaju se ako imamo jedan isti proizvod sa dva različita kraja države. Naprotiv, to na neki način potencira njihove različitosti za neki, da kažem, isti proizvod. Ali svako ima neku svoju malu tajnu, neki svoj mali dodatak koji čini taj proizvod specifičnim i ne možemo da kažemo kupio sam neki kačkavalj koji se zove ovči ili kozi i da je on isti. Sama ishrana tih životinja nije ista u različitim delovima zemlje, pa vodimo računa i o takvim stvarima. Možemo slobodno reći da je etno sajam zapravo da ima ozbiljnu ulogu u brendiranju tih proizvoda, je li tako? To je negde praktično ideja bila vaša. Jeste. Ja apsolutno sa punom odgovornošću mogu to da kažem u najpozitivnijem smislu da je sajam etno hrane i pića i svi oni koji učestvuju u organizaciji počev od postavljanja štandova pa preko odabira proizvoda pa do ocene tih proizvoda, jer imamo i tu aktivnost da iznedrimo u određenim kategorijama najbolji proizvod i pobednika celog sajma. I sigurno je sajam doprineo. Ja ću da kažem da smo mi sigurno
kao žiri tog sajma za ocenu kvaliteta proizvoda učestvovali u pozitivnom smislu da smo u jednom trenutku prestali da primamo proizvode na ocenu ako nisu zapakovani, ako nisu deklarisani, makar to bilo na nekom kartončiću ispisano rukom, ali da se zna sastav, da kupac ima informaciju. Sjajno. Šta možemo da kažemo o Čuvarkući? Zapravo Privredna komora Srbije će po prvi put predstaviti svoj program praktično, tako? To je brend u stvari. Da, to je projekat i to je dodala žiga ili znaka, kako god ga nazvali. Projekat je startovao prošle godine sa idejom da favorizuje u najpozitivnijem smislu domaću sirovinu, domaću ambalažu, domaću energiju, domaću radnu snagu i uz dužno poštovanje prema svim ostalim drugim proizvođačima koji su na tržištu. Na ovaj način pokazujemo da je taj proizvod stvoren u Srbiji i da mnogi ljudi žive od tih proizvoda. Projekat je pokrenula Privredna komora Srbije i mi imamo tehničku komisiju. Do sada je nekih blizu 700 proizvoda dobilo taj žig iz prehrambene industrije. Tu je najveći priliv aplikacija. Bez obzira da li rade za neke velike trgovačke kuće ili su to male proizvodnje u malim nekim prehrambenim proizvodima na ćošku, što se kaže, neke ulice ili nekog bloka, nekog naselja, ali mogu da se nađu. Zato je sajam etno hrane i pića značajan što ti ljudi mogu da steknu nove partnere u biznisu, da plasiraju svoje proizvode. Tu dolaze i predstavnici turističkih organizacija, restorana, ugostiteljskih objekata, hotela, jer kad odemo negde na neku destinaciju u Srbiji imamo širok dijapazon tih proizvoda u ponudi. Posetioci će osim proizvoda, da kažem, tog nekog lokalnog kraja imati prilike da se upoznaju i sa nekim, da kažem, programima, promotivnim programima, pa će recimo izlagači, to sam pročitala u jednom tekstu, u najavnom vašem tekstu, da će prikazati i neka davno zaboravljena jela i da će imati niz nekih svojih programa i aktivnosti tu. Jeste, to je neizostavni deo ovog sajma, da se pripremaju specifična jela u smislu pripreme, dužine trajanja pripreme, lokaliteta, tih biljaka ili životinja koje čine tu hranu i tako dalje. Pa imamo razne vrste specijaliteta iz istočne Srbije, iz zapadne Srbije, naravno i sa juga i sa severa. Oni predstavljaju tako što direktno tu pripremaju ta jela i onda se to deli posetiocima, naravno ko hoće. I degustira praktično. Degustira i kažem, to je sve prilika da na jedan vrlo, rekao bi, specifičan, lagan način čovek oceni, a da, ovo mi odgovara ili ne. Ne da kupujete neku skupu robu, kad dođete kući vidite da je to samo pakovanje u principu. Tako da je vrlo značajno i mnogi su sklopili dobre poslove u poslednjih 15 godina održavanja ovog sajma i meni je veoma drago što je to tako i vrlo sam ponosan na ceo rezultat tog sajma. Ali to je negde i prilika da se setimo i davno zaboravljenih jela, je li tako? Sigurno, mi kao potrošači u turizmu ili maloprodajnim objektima sve smo više zahtevni, da tako kažem, pa tražimo specifičnog tog proizvoda, da li tako što smo čuli ili smo probali negde, pa sad hoćemo da to uvrstimo u neki, da kažem, nedeljni jelovnik u kućnoj atmosferi, ili kad odemo u ugostiteljski objekat kažemo da, to je to, tražim tu i tu vrstu hrane. I evo za kraj još jednom da ponovimo od kada do kada traje etno sajam na Beogradskom sajmu i do koliko sati posetioci praktično će moći da dođu. Sajam traje, otvara se 25. novembra, u 11 sati je svečano otvaranje. Očekujemo nekog iz vrha države da na taj način da podršku sajmu, traje do 28. nedelja, 28. novembra.
Sajam je prodajnog karaktera, znači može da se kupi, da se izmeri, da se odseče, da se degustira. I odluka Saveta sajma etnohrane i pića je da apsolutni pobednik tog sajma dobije znak čuvar kuće kao gratis nagradu. Tako da biće tu takmičenja vrlo zanimljivo. Divno. Pa eto, stvarno prilike da ljudi dođu i da probaju neka zdrave i ukusne proizvode, da kupe, da ponesu svojim kućama. Dakle, Beogradski sajam od četvrtka do nedelje i etno sajam praktično za sve ljubitelje divnih domaćih proizvoda. Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala i vama. Mi se vraćamo našim aktuelnim temama i slušamo muzičku numeru Sestre Gopović. Otvorena vrata Svetog manastira, ispred krsta sa 3 prsta stojim čista srca. Bože dragi, čuvaj nas, budi nama spas. Srbija je zemlja naša najlepša, uzdignute glave Srbi slavu slave. Ponos, čast, vera, spas, hvala ti od nas. Zastava koja se vije, majke Srbije, crveno, plavo, belo, čast za srpstvo celo. Mudrost neka vlada, to je naša nada. Dobro činite, radost širite, Bogu se molite, jer za ljubav sve se može, hvala ti Bože. Srbija je zemlja naša najlepša, uzdignute glave Srbi slavu slave. Ponos, čast, vera, spas, hvala ti od nas. Zastava koja se vije, majke Srbije, crveno, plavo, belo, čast za srpstvo celo. Srbija, Srbija, Srbija je zemlja naša najlepša, uzdignute glave Srbi slavu slave. Ponos, čast, vera, spas, hvala ti od nas. Zastava koja se vije, majke Srbije, crveno, plavo, belo, čast za srpstvo celo. Najlepša je moja Srbija. Talenat osnovaca u različitim oblastima je nešto čime se kao zemlja možemo pohvaliti. Mnoga priznanja osvojili su najtalentovaniji đaci iz Srbije. Opština Lučani može se ponositi sa mladima iz osnovne škole Akademik Milenko Šušić iz Guče.
Lara Milekić, učenica 6. razreda osnovne škole Akademik Milenko Šušić iz Guče, jedna je od talentovanih učenika ove škole. Na 21. međunarodnim pesničkim susretima održanim u Mrčajevcima, Lara je ponela drugu nagradu za pesmu koju je napisala o zavičaju. Učestvovala sam na međunarodnim pesničkim susretima. Domaćin je bila osnovna škola Tatomir Anđelić u Mrčajevcima. Ja sam dobila nagradu Petar Milošević u kategoriji učeničkih radova i moja pesma je osvojila drugo mesto, Moj zavičaj. To je veliki uspeh za mladog pisca. Negde se i u mlađim razredima isticala i po uspehu, ali i po tome što ima talenta i dara. Nastavnica Mihajlović kaže da je za negovanje lepe reči potrebna i kultura čitanja, a koja se u današnje vreme nalazi na veoma niskom nivou. Okolnosti su takve, trendovi su takvi, vreme je potpuno drugačije u odnosu na neka druga vremena kada je knjiga imala mnogo veći značaj nego danas. U svakom slučaju vrlo je važno čitati, važno je negovati lepu reč, važno je pisati, zbog toga je i rad literarne sekcije u svakoj školi vrlo važan. Uglavnom tihe, skromne i povučene, nadarene učenike nije lako prepoznati. Po rečima Dragice Dojčinović, direktora škole, osobe koje bi trebalo da prepoznaju talenat i dalje ga kanališu jesu vaspitači u vrtićima, a zatim učitelji i nastavnici u osnovnim školama. Prošle, odnosno pretprošle školske godine imali smo jednog učenika koji je radio po IOP-u 3, nadarenog i talentovanog učenika, koji je sada u srednjoj školi. Zatim ove dve i po godine imamo prisutnu koronu gde se u školu ide na ovaj način koji je svima nama poznat, pa onda su malo isplasle te aktivnosti i dodatne podrške. Međutim, pojavilo se dete, odnosno učenik, koje je mirno, tiho, povučeno, a koje je prepoznato po svojim uspesima i rezultatima na takmičenju. I upravo sada ulazi u program nadarenog i talentovanog deteta, to je procedura propisana pravilnikom, tako da negde se nadamo da do polugodišta će učenica ući u IOP 3, govorimo o Lari. Nina Ječmenić iz Guberevaca je još jedna veoma talentovana učenica. Ona pohađa osnovnu školu Goračići i polaznica je istraživačke stanice Petnica. Stvarno je bilo prelepo, božanstveno, stvarno jedno prelepo iskustvo i nešto što ću definitivno zauvek pamtiti. Imali smo mogućnost da mnogo toga naučimo, imali smo izlazak na terene, rad u laboratoriji i razna predavanja gde je stvarno moglo mnogo toga da se nauči. Koje su to sve oblasti koje si mogla, iz kojih oblasti si sve mogla da nešto? Pa, na primjer, što se tiče terena, išli smo na terene iz geologije, geografije, arheologije i slično, a što se tiče laboratorija, hemija i biologija. Znači, zastupljene su i prirodne i društvene? Da, sve oblasti i nauke. Koje su tvoje interesovanja? Pa, volim hemiju dosta, a u Petnici mi se svidela i psihologija. I voljela bih da, ako mi dozvolite, za kraj se zahvalim svojoj školi i direktorici koja me je predložila, opštini Lučan i jednom dobrom čoveku koji mi je svojom donacijom obezbedio boravak tamo. Nina je odlična učenica, veoma vredna, odgovorna, posvećena učenju i radu i veoma uspešna u svim nastavnim oblastima. Tako da smo nju predložili da bude polaznik Petnice. Nina je uvek spremna i da pomogne drugima, zato je i omiljena među vršnjacima. Pored toga što je omiljena među vršnjacima, o Nini samo reči hvale imaju i njeni nastavnici, ali i direktor škole, koja ističe da se njome ponose. Nina je inače prvi učenik ove škole koja pohađa Petnicu. A u Vladičinom Hanu najmlađi će ponovo uživati u svom vrtiću koji je renoviran i rekonstruisan zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete kao i fondaciji Novak Đoković. Stigle su i nove igračke koje će sasvim sigurno obradovati svu decu vrtića Čarolija.
zoveš? Ogi. Ogi, reci mi, ti se sviđa ova tvoja nova soba? Da. Šta ti se najviše sviđa? Sve igračke. Igračke i šta još? Nameštaj? Ha. Jesu lepe stoličice? Da. Kako se ti zoveš? Ja. Jesi ti Sofija? Da. Sofija, šta se tebi sviđa u ovoj sobi? Jesu lepe igračke? Ajde da čujem, ko će još da mi kaže? Jel vam se sviđu igračke? Čekaj, kako se ti zoveš? Vasilija. Ti si Vasilija. Reci mi, Vasilija, šta ti se najviše sviđa ovdje? Igračke. Koje igračke? Pa ove. Te, jesu lepe, nove? Da. Da. Jesu lepše od onih prethodnih? Da. A šta vi sve ovdje radite? To. Jesu igrate? Da. A jel vas čuvaju vaspitačice? Ne znam. Kakve su vaspitačice? Su dobre? Da. Da. Jel ih volite? Evo, mi smo ovde došli kod vas u gosti i sasvim je drugačije nego ona soba na koju smo mi navikli kada smo ranije dolazili. Zaista smo prijatno iznenađeni, ja verujem da ste i vi. Jesmo, jako je prijatno, deca su oduševljena, sve je novo, igračke, nameštaj, krevetići. Vidim da je sve obeleženo, svako ima svoj poseban dušek. Deca već imaju neke omiljene igračke, sve je prilagođeno baš deci. Prilagođeno jeste i oni bi samo da se igraju i da isprobaju sve novo što smo dobili. Verujem da i vi uživate. Da, stvarno je sve super. Mi smo isto oduševljene kao vaspitači i dosta smo napredili rad sa novim igračkama, didaktičnim sredstvima, novim materijalom, tako da sve u svemu uživamo zajedno sa decom. Jednom mesečno se u objektu Doma zdravlja u Novom Sadu održava škola za bake i deke. U trajanju od 2 sata stariji sugrađani se mogu upoznati sa osobinama normalnog starenja i dobiti savete za prevazilaženje psiholoških teškoća trećeg životnog doba. Neke od tema su i savremeni izazovi odrastanja dece i osnove zdrave ishrane. Škola za bake i deke osmišljena je da pomogne ljudima koji ulaze u treće doba života. Namera je da se na pravi način suoče sa izazovima, ali i prednostima koje ono nosi. U Domu zdravlja Novi Sad kažu da je ključno da sagledaju sebe i svoje mogućnosti. Da se bolje upoznaju sa fiziološkim procesom starenja, znači sa psihološkim tegobama u smislu prihvatanja sebe i svojih godina, kako u ogledalu, tako i u svakodnevnim aktivnostima, jer nekad svi mi pričamo, nekad sam mogao ovo i ovo, danas ne mogu, ali znači da čovjek shvati da to treće doba ima puno lepih stvari i puno izazova, znači i mogućnosti da se ljudi i u tom trećem dobu ostvare na najbolji mogući način. A također tu će ovi sugrađani dobiti informacije znači o bezbednom čuvanju dece, znači u kućnim uslovima ili na ulici, također o ishrani. Postali smo podeljeno društvo po mnogim osnovama, te se delimo i na mlađe i na one starije. Jedan deo savjetovališta će biti posvećen smanjivanju tog generacijskog jaza, da novopečene bake i deke shvate koliko su važni kao podrška svoje porodici. Apsolutno, mislim da je veći problem oko starenja, vezano sa starenjem žene. Upravo svi smo svesni danasnih kriterijuma u vezi izgleda, estetike i tako dalje, ali mislim da je tu nešto najlepše što može da se desi svakom čoveku da u jednom momentu postane i baka i deka, da je to jedan normalni životni ciklus i da je to nešto najlepše, jer tek u penziji bake i deke imaju mnogo više vremena i prostora za bavljanje decom od mladih roditelja koji jure posao, karijeru. Škola za bake i deke se održava jednom mesečno u objektu Doma zdravlja u Almaškoj 4. Prijave su moguće na broj telefona 064 808 81 81 do 17 sati svakog radnog dana. A
Kragujevčanka Mirjana Rakić od početka pandemije koronavirusom pravi predivne rekvizite za decu. Neobičnim hobijem želi da pomogne najmlađima da iskoriste detinjstvo i svoje vreme na edukativan i zanimljiv način. Inspiraciju za svoje lutke i druge rekvizite koje pravi Mirjana Rakić pronalazi svude oko sebe, u prirodi koja je okružuje, ali i u dečijim knjigama, brojalicama, pesmama, predstavama i muzici. Početkom marta pre skoro 2 godine, tog dana je bio Svetski dan knjige kad sam ja u stvari krenula sa svojim video prilozima i onda sam došla na ideju da deci pročitam jednu lepu knjigu Meda i klavir, ali na jedan drugačiji, lepši način i da na kraju tog svog čitanja deci poručim da slušaju muziku, da naprave origami tehnikom klavir, da može knjiga da se čita i na drugačiji način, a da može nešto i da se oplemeni i doda u toku tog čitanja i da oni sami mogu da naprave neke rekvizite i da im knjiga bude zanimljivija, a to sve postiče dečju maštu. Sve što napravi Mirjana Rakić postavlja na svoj YouTube kanal, a do sada je napravila oko 40 snimaka. Uglavnom pravim od svega i svačega. Naprimjer, ovo su neki ukrasi koje su moje deca odbacile za Novu godinu, pa su posle toga nekim dodacima, magnetićima, rukama koje sam ja dodala da bi mogli da izvode brojalicu i da odgovarajući ritam iskoristila za baš jednu brojalicu. Ovo mi je možda i najinteresantnija lutka. To je jedno prase, u stvari, koje su moja deca odbacila, ali je meni u jednoj mojoj priči pre 1,5 godine otprilike trebao jedan kralj, pa sam ja došla na ideju da to prase okrenem i da ga malo ulepšam i da dobije ovako jednog debeljuškastog i slatkog kralja koji je odigrao ulogu u tom mojoj priči, a sad se sprema za Novu godinu. Kaže da je svoje osnovno zanimanje muzičkog pedagoga na ovaj način obogatila igrom i kreativnošću i da joj najveću inspiraciju za rad daju unuci. Sve ovo što ja radim ima za cilj da aktivira pre svega decu, ali i roditelje da se igraju sa decom. Deci ne treba mnogo. Ja sam od dece naučila da i sa 2 kamenčića možemo da se igramo, i sa 2 cvetića, sa 2 kartončića i može od jednostavnih stvari da se napravi igračka i da se deca animiraju. Ali morate u tome da budete iskreni i da imate želju. Pored muzike i igre, velika ljubav joj je i pravljenje unikatnih broševa od sitnih perlica. Do sada ih je napravila 50. U narednom periodu želja joj je da napravi izložbu broševa u Kragujevcu. Slede vesti iz kulture. Naime, zaposleni u Narodnoj biblioteci Jovan Popović odlučili su da dan najstarije ustanove kulture u Kikindi obeleže na kreativan način. Umesto uobičajenih formi, poput priredbe, akademije i govora, oni su za 176. godišnjicu pozvali glumce Narodnog pozorišta da u kostimima iz raznih epoha dočekuju čitaoce, penzionere ustanove i gradske funkcionere. Iza vrata najstarije ustanove kulture u gradu, u svet knjiga, posetioce su danas poveli bibliotekari u kostimima i kostimirani glumci u ulozi bibliotekara, a na dečijem odeljenju 7-godišnji Milan. Među posetiocima smo zatekli đake škola Sveti Sava i Đura Jakšić, koji su bili u prilici da se bliže upoznaju sa radom biblioteke. Najstarija ustanova kulture u gradu svečano je obeležila 176 godina rada. Osnovana je daleke 1845. godine kao čitaonica srpska. Pored izdavanja knjiga, biblioteka organizuje književne večeri, promocije, predavanja, izložbe, ima i izdavačku delatnost. Zaista se trudimo da u ovim nekim izmenjenim uslovima, koji su sve, samo nisu oni uslovi kojima smo ranije radili, pre recimo 1-2 godine, da funkcionišemo i da damo sve od sebe, da kultura i dalje bude na prvom mestu i da pokažemo da je kultura važna, jer bez kulture stvarno nema civilizacije. I setimo se šta je još Dositej rekao, znači knjige, a ne zvone i praporci.
A ja bih dodala još jedno, što je Neil Gaiman rekao je Google vam može dati milion odgovora, a samo bibliotekar onaj pravi. Tako da mi se zaista trudimo da budemo na visini zadatka i da svakom pomognemo, bilo ako nekom treba razgovor, pa da popričamo, bilo da pronađe pravu knjigu, da dođe do informacije i trudimo se da decu uvedemo u svet knjige, u svet čitanja, jer ne treba čitati, niko ne želi da, mi ne govorimo da treba čitati, da se hvalimo koliko smo knjiga pročitali, to jeste lepo, ali nema nikakvu svrhu. Mi želimo da deca čitaju zato što se tako razvija mozak, naš um i šire svoje vidike. Čitalačke navike neguju se od najranijeg doba, pa onaj ko zavoli knjigu ostaje joj veren. Tako je 7-godišnji Milan, učenik 1. razreda škole Vuk Karadžić, imao danas zanimljiv zadatak da pomaže u izdavanju knjiga. Na računaru smo malo knjiga koje su vraćali, koje su uzimali, ja sam radio, a malo sam ja diktirao, malo radio, a inače sam radio sa računarom. Kakve su ti omiljene knjige? Pa one stare i to, video sam u jednoj prostoriji jednu veliku knjigu koja je među prvima. Jesu bili drugari ovdje? Da. Šta su radili? Pa išli smo i nešto smo pričali koliko ima Vuka, mislim, ova biblioteka godina. Direktor biblioteke Brane Marjanović pozdravio je zaposlene i goste biblioteke, među kojima su bili članica Gradskog veća Milena Živkov i predsjednik Gradske skupštine Mladen Bogdan. Danas obeležavamo 176 godina od osnivanja Narodne biblioteke Jovan Popović. Danas je pravi dan kada možemo da se setimo našeg sugrađanina i velikog pesnika Jovana Popovića i da negde vratimo tu epohu kada je ova biblioteka nastala, zahvaljujući programu koji su ljudi iz Narodne biblioteke organizovali. Iskoristila bih priliku da im čestitam njihov dan. Svečani dan za najstariju ustanovu kulture upotpunit će i tradicionalna dodela nagrada autorima najboljih radova na literarnom i likovnom konkursu, kao i maskembal za decu koju otkrivamo, očekuju i iznenađenja. Odlučili smo se da umjesto standardne književne večeri imamo maskembal upravo zbog situacije u kojoj se nalazimo. Broj mesta je ograničen, imat ćemo svega 30-ak dece na ovoliki prostor, to je sasvim u redu. I oni imaju zadatak da dođu obučeni u svog omiljenog književnog junaka. Također sa njima će se družiti i naša pesnikinja Zorica Despotov i to će biti iznenađenje za sve njih, zato što oni ne znaju za naše goste iznenađenja i ne znaju šta smo im sve pripremili. Naime, za sat i po vremena oni će imati priliku da čuju Zoričine pesme, imaće priliku da pročitaju neke druge knjige, imat ćemo kutke za čitanje gde će moći da se osame i sami prelistaju i pročitaju neku knjigu, a također ćemo imati i neke edukativne igre koje će biti nagradnog karaktera, tako da dete koje bude odgovorilo na sva pitanja tačno dobit će i nagradu. U jednoj od najlepših zgrada u Kikindi biblioteka se nalazi od 1948. godine. Današnji naziv Jovan Popović dobila je 1952. u čast čuvenog kikinskog pesnika. Povodom obeležavanja 2 veka od rođenja i 140 godina od smrti ruskog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, eparhija Žička izdala je knjigu Iskušana misao Dostojevskog. Promocija je održana u Gradskoj biblioteci Čačak. Knjiga Iskušana misao Dostojevskog je zbornih radova u čijem kreiranju su učestvovali autori iz različitih profesionalnih opredeljenja koji su analizirali misao velikog ruskog pisca Dostojevskog, koji je kao nasleđe ostavio osnovne teme ljudske egzistencije kojima se bavio, a koje se danas često nazivaju i prokletim. Knjigu Iskušana misao Dostojevskog izdala je eparhija Žička. To zaveštanje jeste i jedini zalog da i dalje ostanemo ljudi, a ne neki robovi onoga što je on najviše i naglašavao da je pretnja čovečanstvu, a to je totalitarizam pod različitim vidovima. Od njegovog vremena do danas različiti vidovi totalitarizma su se pojavljivali, međutim svima im je bilo jedno zajedničko, a to je gušenje slobode ljudi. Crkva neguje slobodu kao osnovni dar Božji čoveku kao ličnosti i zbog toga je Dostojevski tako privlačan bio teolozima vekovima i s druge strane zato je on prepoznavao važnost crkve u sopstvenom životu, u najtežim trenucima njegovog života. Crkva je igrala veoma važnu ulogu preko svojih predstavnika
i zato u njegovim najvažnijim romanima mi uglavnom imamo ponekog duhovnika koji se pojavljuje tu i koji daje smernice ljudima koji su upali u neke često i nerešive probleme koji ih dovode do ludila, samoubistva ili ubistava različitih, čime obiluju njegovi romani, pokazujući tu patologiju ljudskog postojanja ukoliko ona nema dobar smer. U savremenom svetu Dostojevski je možda aktuelniji nego ikada jer se sve više pominje po svojoj ideologiji koja je od velikog značaja za shvatanje određenog dela istorije, uprkos tome što će mlađe generacije ga možda okarakterisati kao neshvatljivog. To što je neko nerazumljiv, to ne znači da je to njegova mana, već upravo da je to jedan zadatak. Činjenica je da je današnja generacija ljudi razmažena i da se teško hvata sa bilo kakvim izazovom, žele neka, kako to savremeno se kaže, instant rešenja, pa u tom smislu možda Dostojevski predstavlja krupan zalogaj. Međutim, opet kažem, ukoliko želimo da očuvamo taj čovečni lik u sebi, a da ga isto tako prepoznamo u drugim ljudima, Dostojevski jeste jedan od najboljih pisaca koji će nam biti prijatelj u tom našem ličnom ostvarenju. Ukoliko to ne želimo, nažalost, pašćemo u tu opasnost da zaista ostanemo neostvarene ličnosti, a ne samo Dostojevski, već i mnogi drugi pisci i crkva kao crkva trude se da taj dar Božje ličnosti neguju u čoveku i da čovek prepozna u sebi kako bi mogao da ga usavršava i kako bi mogao i druge ljude tako isto da posmatra. Kogod je čitao knjige Dostojevskog shvatio da je u pitanju vrlo komplikovan, ali i fascinantan čovek, ali i da se samo čitanjem njegovih dela stiče životno iskustvo. Zaljubljenici u muziku proveli su jedno lepo veče u Požegi. Naime, umetnica iz Beograda Sonja Kalajić po drugi put je priredila nezaboravno veče ljubiteljima muzike u Požegi. Publika je uživala u mnogim poznatim kompozicijama, a Sonja je imala i lepu poruku za sve poštovaoce njene muzike, pa je koncert nazvala Nikada nismo sami. Ostanite sa nama jer u nastavku priloga pričamo o međunarodnom Ring Ring festivalu muzike u Beogradu. Sonja Kalajić, umetnica iz Beograda, predstavila se po drugi put požeškoj publici, sada na jedan potpuno nov način. Ovoga puta Požežani su imali priliku da čuju kompozicije Baha, Kreislera, Tartinija, Godara, izvedene na violini, a praćene naracijom i videoprojekcijom. Teško je reći današnjim terminologijom šta bi to bilo. Neka vrsta koncertnog performansa pod nazivom Nikad nismo sami. Došla sam na ideju da predstavim publici nešto što mislim da je trenutno u ovoj situaciji vezano za koronu veoma važno, a to je osjećaj međusobne prisnosti i činjenica da nikada nismo apsolutno sami. I mislim da umetnost u takvim situacijama može veoma da nam pomogne. Ja sam ovim na neki način performansom, svojim sviranjem i videobimom, odnosno slikarskim delima velikih majstora, htela da pokažem i kroz naravno priču, da pokažem kako ljudi mogu gledajući slike i slušajući muziku da zapravo osete njihovu toplinu i da im to bude lek u nekim trenucima samoće, beznađa, kako da kažem, tuge. Sonja Kalajić svira violinu, testeru, kastanjete, džembre, nastupa kao glumica i izvođač, komponuje i priprema predstave, a okušala se i u pedagogiji, ali ipak ističe da ovo čime se trenutno bavi, predstavljajući klasičnu muziku na ovakav način i za nju predstavlja jedan potpuno nov projekat. Prvi put ovakvu vrstu performansa radim jer uglavnom sviram samo koncerte bez priče, bez videobima i mislim da je to neka budućnost koncertnog sviranja jer svesni smo toga da klasična muzika na neki način izumire i da se prosto stare generacije koje su da kažemo, zainteresovano za ovakav vid umetnosti, zato mislim da je ovo novo ruho predstavljanja klasične muzike i uopšte novo ruho u kome bi se predstavljala lepota starine, zapravo put kojim treba da umetnici idu. Još jedno veče u organizaciji Sportskog kulturnog centra ispunjeno kvalitetnim sadržajem okupio je značajan broj naših sugrađana.
Izgleda da za kulturu i pravu umetnost Požega i tekako ima sluha, naročito u vremenu pandemije kada smo ostali mnogo toga uskraćeni, zbog čega je možda i najbolja poruka upravo ona koju je Sonja Kalajić poslala nazvavši svoj koncert Nikad nismo sami. Nakon što je 3 puta odlagano zbog pandemije i pratećih restrikcija, 25. izdanje Međunarodnog festivala nove muzike Ring Ring održava se u Beogradu od 23. novembra pa sve do 3. decembra uz učešće muzičara iz čak 13 zemalja. Tim povodom naš gost danas je Bojan Đorđević, umetnički direktor festivala Ring Ring. Bojane, dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali, iako ste sigurno u gužvi danas da dođete na televiziju Koreni. Eto, konačno festival se ove godine ovog puta održava. Kako teče, šta će sve posetioci imati prilike da vide? Festival koji inače ima redovan termin u maju, jednostavno zbog svega je morao da bude pomeren jednom, drugi put, treći put i evo sad najzad imamo priliku da dočekamo te goste sa kojima je sa većinom dogovoren nastup još bio za maj 2020. To jeste bio koncept da probamo da zadržimo taj osnov programa koji je dogovoren za taj period. Tako da, evo, danas je slobodan dan, pa sam iskoristio priliku da dođem i do vas. A publiku očekuje klasičan, da kažem, ring-ring program. Dakle, puno novih, inovativnih stvari. Neki muzičari su već dolazili u Beograd i gostovali, beogradska publika ih zna, neki su potpuno novi. Odlična prilika i za domaće muzičare da se pokažu u sklopu sa tim velikim imenima nove muzike iz inostranstva i naravno to bogatstvo različitih podžanrova koje Ring Ring obuhvata i eksperimentalna muzika i nešto što je savremena komponovana muzika što smo imali sinoć priliku da vidimo u Jevrejskom kulturnom centru, improvizovana free jazz i nešto što je na granici između koncerta i instalacije. Ono što je važno da kažemo da ovog puta imate čak 3 svetske premijere u okviru koncertnog dela, je li tako? Jeste, pa Ring Ring je uvek pokušavao da pruži beogradskoj publici nešto novo što do sada niko nije imao priliku da vidi. Naravno, to je nemoguće u svakom trenutku, pogotovo zato što muzičari najčešće su na turneji, pa onda ne budemo mi na početku, ali evo, potrefilo se da su domaći muzičari učesnici sve te 3 svetske premijere. Sutra je u Studiju 6 Radio Beograda prva premijera, saradnja domaće harfistkinje Milane Zarić sa američkom čelistkinjom Francis Marie Uiti i austrijskom pijanistkinjom Elizabeth Harnik. A onda sledećeg dana nova svetska premijera, pa u subotu 3. To je, izgleda, smo na neki način pogodili pravu meru, jer nakon što je prvi put odložen festival, pa drugi put nisu svi muzičari koje smo dogovorili mogli da dođu jer žive u Kanadi, pa je to sve previše komplikovano i onda mi je pala na pamet ideja da pružimo domaćim muzičarima priliku da još više pokažu svoje umeće, jer praktično i uskoro će se pojaviti kompilacijski CD Ring Ring 25 godina sa domaćim autorima. Od samog početka 1996. godine domaći autori su zastupljeni u dobroj meri. I to je prilika za mnoge da se pokažu pred kolegama, muzičarima iz sveta, ali pred svetskom publikom. I onda sam ponudio nekolicini domaćih muzičara, nisam mogao baš previše da se raširim, ali da dobiju, tako reći, otvorenu kartu, carte blanche, da pozovu nekog od stranaca sa kojim bi volili da sarađuju. Tako je Milana Zarić pozvala Frances i Elizabeth Harnik sledećeg dana u petak, gde će biti koncert u Dragstoru. Mezi Szilard je odabrao da njegov partner u nastupu bude engleski pevač Phil Minton, a u subotu ćemo imati jedan domaći sastav. Kir, odnosno Bana Jovančević, je pozvao Mangulicu FM sa kojim odavno želi da sarađuje, ali nikako da se sklope kockice i to je sad prilika. Njihov duo će se zvati Tark, tako da to je isto nešto što je u posljednjem trenutku. Oni se znaju godinama, ali nisu razmišljali kako će se zvati bend. Nemaju nikakav poseban promotivni materijal i sad se upravo dogovaraju oko detalja nastupa. Dakle, to su te neke jako važne stvari za naš festival, da domaći muzičari imaju priliku da nastupaju sa strancima,
kasnije se to razvije u neku dalju saradnju. Mi smo već imali priliku da domaći muzičari nakon saradnje sa strancima idu kod njih ili sa nekim drugima i da se razvija saradnja ili da jednostavno za te domaće muzičare čuju neki strani festivali. I to je jedan od važnih elemenata jer jednostavno ceo Balkan je premali za sve ono što bi ti muzičari mogli da pruže, pa zašto im ne bismo otvorili vrata sveta. Na koji način je dijaspora uključena u festival? U Srbiji, kao i na celom Balkanu, dijaspora je izuzetno važan element kada je muzika u pitanju. Nažalost, ne odlaze samo vrhunski tehničari, elektroinženjeri, IT-evci, doktori, vaspitačice, već i umetnici. Muzičari traže jednostavno prostor, ne samo zato što je ovde teže, nego zato što jednostavno širina koju vam daje to kad svirate u Evropskoj uniji, živite tamo, mnogo veće su mogućnosti i bliže ste samom srcu nečega i lakše je naći možda partnere za svirku. I uvek se trudimo kroz naše festivale da omogućimo neko mesto za muzičare koji sviraju u dijaspori. Ove godine je, igrom slučaja, Irina Karamarković koja živi u Austriji dobila poziv od austrijskog sastava Scene Instrumental da im se priključi. Nije bio to uslov, ali nama je to odlično se zgodilo i to je publika imala priliku sinoć da vidi. Sjajno. Da li smo još nešto zaboravili da pomenemo što je važno? Moje sledeće pitanje je kako mogu karte da se kupe i da još jednom ponovimo zapravo gde se održava festival. Festival ove godine će biti na 3 različita mesta. Sinoć smo otvorili i u ponedeljak će biti koncert u Jevrejskom kulturnom centru Onek Šabat, koji je otvoren gde je festival i počeo u Jevrejskoj 16, nekadašnji kulturni centar Rex. Ta zgrada je vraćena Jevrejskoj opštini i kulturni centar je otvoren pre mesec dana i nama je bilo jako važno da se ponovo pojavimo u tom prostoru. Oni su dovoljno otvoreni za saradnju i to je neki prostor koji je i publici drag. A pored toga, Studio 6 Radio Beograda već godinama ima tu seriju koncerata u okviru kojih se pojavljuju i učesnici Ring Ring festivala i to je deo Ring Ring festivala već od 2013. godine. A treći prostor je Dragstor koji je još iz vremena kada je bio u Vojvode Vuka imao potrebu da sarađuje sa Ring Ring festivalom. Imali smo čak i jedno postkoncertno veče u tom prostoru. Od kako su se preselili nismo imali takvu saradnju, ali oni su jednostavno rekli da, mi bismo voleli i to je nama ujedno otvaranje vrata prema nekoj novoj, mlađoj publici koja je svakako neophodna za domaću scenu, jer smenja generacija svakako postoji, a s druge strane možda ta domaća publika neće doći u Studio 6 ili na Kolarac, ali u Dragstor hoće doći da vidi nešto, čak i ako ne znaju šta će se desiti, ali to jeste karakteristika Ring Ring festivala. Dođete na festival, makar i ne bili sigurni šta ćete doživjeti, jer ćete doživjeti nešto uzbudljivo i nešto što se ne viđa svaki dan. Tako da su to 3 mesta, a karte se naravno mogu kupiti i na ulazu, ali Tiki Teres je mesto gde se mogu kupiti karte i danas i sutra za bilo koje od večeri festivala. Osim za Studio 6, Radio Beograd nije mesto gde se mogu prodavati karte. Tu su oni koji su kupili kompleta u prednosti, plus još ljudi koji su se prijavili za spisak. Dakle, do 3. decembra možete uživati u nešto drugačijoj muzici i nekom drugačijem zvuku. Ring Ring festival do 3. decembra.
pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog kralja Stefana Dečanskog, koji se u narodu naziva još i Mratin dan. U ovim danima ništa se ne daje iz kuće, ne prede se vuna i ništa se ne pere. Krojači i obućari odmaraju, a žene ne rade ručne radove. Postoji takođe verovanje, ako je na Mratin dan maglovito vreme, zima će biti promenljiva. Ako je dan sunčan i vedar, zima će biti mrazovita. Pogledajte danas vremensku prognozu i naravno srećna slava svima onima koji slave. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave danas svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratindan. Danas je i velikomučenik Sveti Mina. Svetog Stefana Dečanskog mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu, u narodu poznatiju kao Mratindan, jer se 24. novembar slavi i kao Sveti Mrata. Sveti mučenik Stefan Dečanski bio je kralj srpski, sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Po naređenju neobaveštenog oca bio je oslepljen, a po naredbi sina u starosti udavljen. Pri oslepljenju javio mu se Sveti Nikola u hramu na Ovčjem polju i obećao je da će mu vratiti vid. Sveti Stefan u Carigradu je 5 godina živeo kao zatočenik. Zatočeništvo je proveo u manastiru Svedržitelja. Svojom mudrošću i trpeljivošću, podvigom i bogougodnošću izazivao je divljenje i monaha i celog Carigrada. Nakon 5 godina Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu, koji je odmah potom iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najlepših građevina vizantijske umetnosti i srednjovekovne arhitekture na tlu srpske države. Sveti Stefan se upokojio 1336. godine kao mučenik i pravednik. Sa Svetim Savom i Svetim knezom Lazarom čini trojstvo najmudrijih, najpožrtvovanijih i najblagorodnijih ličnosti svetitelja. Dani od Đurđica do Mratindana se nazivaju Mratinci, odnosno Vučiji dani, zato što je Sveti Mrata bio zaštitnik Vukova. Mrati je narod pripisao tu zaštitničku ulogu, ali i drugim zimskim svecima, Svetom Jovanu, Arhangelu Mihajlu i Svetom Savi. Sveti Mina, koji se takođe danas praznuje, bio je po zanimanju vojnik misirskog porekla. Kao istinski hrišćanin napustio je vojsku i otišao u planinu. Nakon nekog vremena Sveti Mina se spustio u grad Kautaniju i pred okupljenim objavio svoju veru u Hristu. Knez tog grada Piros, kada je čuo Minine reči, naredio da ga stave na velike muke. Šibali su ga, strugali gvozdenim četkama, palili vatrom i na kraju ga posekli mačem. Njegovo telo je bačeno u oganj, ali su neke delove spasili hrišćani. Nad njegovim moštima u Aleksandriji je sagrađena crkva. Upokojio se oko 304. godine. Prema verovanju, Sveti Mina pomaže onima koji su u nevolji, zato je i čudotvorac. Predanje kaže da se više puta javljao kao ratnik na konju i pomagao vernima, a kažnjavao neverne. Izložbom slika Aleksandra Markova, advokata iz Bečeja, u galeriji Selo, Doma kulture opštine Novi Bečej, obeležen je jubilej 45 godina postojanja zgrade u kojoj se danas nalazi ova ustanova kulture. Markovu je ovo 3. samostalna izložba slika, a pored samog autora na otvaranju prisutnima su se obratile i stručne saradnice Novobečejskog doma kulture. Izložbom slika Aleksandra Markova, advokata iz Bečeja, u galeriji Selo Doma kulture opštine Novi Bečej, obeležen je jubilej 45 godina postojanja zgrade u kojoj se danas nalazi ova ustanova kulture. Markovo je ovo 3. samostalna izložba slika, a pored samog autora, na otvaranju iste prisutnima su se obratile i stručne saradnice Novobečejskog doma kulture, Edith Zerebeljetenji i Marijana Baračkov, dok je o slikama Aleksandra Markova govorio poznati bečejski slikar Tibor Šipoš. Za prijatnu muzičku atmosferu pobrinuo se saksofonista Bela Farkaš. Za svoju prvu samostalnu izložbu slika u Novom Bečeju, Markov se trudio da odabere slike koje do sada nigde nisu izlagane. Tako da je ovo sad na neki način neki novitet u onome što ja radim, a teme su vrlo raznolike. Izloženo je oko 40 radova, 35 je uramljeno, a 4 su nezavršene u smislu da nisu uramljene, ali je čitava koncepcija zamišljena tako da pokaže sve ono što ja radim i čime se bavim. Pa ja sam inače po vokaciji, po svom opredeljenju i zanimanju advokat, ovim se bavim amaterski i to duži niz godina, ali ja to nisam nigde izlagao. Poslednjih nekoliko godina sam shvatio da to treba i urediti, i opremiti, i izlagati i pokazalo se uspešno.
Gospodin Šipoš je moj stari prijatelj, dakle on je advokat, do duše sada u penziji, slikar koji je otvarao praktično svaku moju izložbu i prati me čitavo vreme ove moje karijere kakva god da je. Ja imam neki interesantan osjećaj u vezi sa ovim, ja nisam školovan za slikanje, ne znam pravila slikanja, niko me nije učio kako to treba da izgleda. Ja to radim iz neke duše, iz nekog mog pokreta, iz neke moje želje i to tako izgleda kao što se može vidjeti na ovoj izložbi. A čini mi se da je zanimljivo i dok god je zanimljivo i dokle god je zanimljivo ja ću se time baviti. Proslava jubileja ovog puta bila je skromnija, pre svega zbog celokupne situacije sa pandemijom izazvanom koronavirusom, što ipak ne umanjuje značaj bogatog kulturnog nasleđa, koje je iznedrio najpre Radnički dom Jovan Veselinov Žarko, a potom i Dom kulture opštine Novi Bečej smatra Marijana Baračkov. Evo mogu da kažem da je dom otvoren 1976. godine. Kao što mnogi naši građani znaju, prvobitno je imao je naziv Radnički dom Jovan Veselinov Žarko, a ovo ime nosi od 2004. godine. Da kažem da je otvorio Radnički dom Stane Dolanc, da je tom prilikom izvedena predstava ljudi amaterskog pozorišta tadašnjeg u Novom Bečeju i to i na srpskom i na mađarskom jeziku, da je amaterizam u to vreme bio veoma razvijen sa mnogo članova, da su svi oni našli svoju kuću, da im je Radnički dom praktično bio kuća druga i da su tu učestvovali u svim kulturnim dešavanjima i volontirali. Znači, ovo je bila njihova druga kuća, bilo je puno druženja i tako dalje. Mogu da kažem da je ovde ranije bio muzički festival Dece Vojvodine, gde je vikendom, znači tu su se održavali koncerti folklora, horova i orkestara, da je onako to obično bilo vikendom prolazilo preko 2500 učesnika. Zatim mogu da kažem da smo veoma ponosni na Obzorje na Tisi, koja su osnovana muzička manifestacija, koja je osnovana 1993. Zatim likovnu koloniju Tisku akademiju akvarela, koja je takođe iznedrila ova ustanova. 1996. je bila prvi put organizovana ta kolonija, da su ovde prošlo mnogo umetnika iz kulturnog miljeja, znači Srbije, a i šire, mnogo poznatih glumeca, operskih diva, književnika, zatim mogu da kažem mnogo horova, hor Narodne vojske Srbije, zatim hor iz Rusije, Glinka je ovde gostovao čak 3 puta i tako dalje i tako dalje. Znači, ponosni smo na ovu ustanovu i dalje se trudimo da negujemo, znači da ona bila je, sada je i trudimo se da i ostane u funkciji građana, znači u funkciji negovanja, očuvanja kulture, tradicije i tako dalje. Slike Aleksandra Markova mogu se pogledati u Galeriji Selo narednih mesec dana. Elena Vasić, arhitekta koja je rođena u Pirotu, za svoj grad kaže da je grad u kome prednjači srpska arhitektura, ponosna na brojne projekte koje je radila u Pirotu. Pirot je grad u kome dominira srpska arhitektura i graditelji, istakla je arhitekta Elena Vasić. Nedavno je u novom časopisu Grenef, koji se bavi građevinarstvom, arhitekturom i energetskom efikasnošću, odnosno zelenom gradnjom, u rubrici Arhitekta jednog grada, navela brojne značajne projekte koje je radila u Pirotu i okolini. Reč je o radovima na konzervaciji i restauraciji, izgradnji novih objekata i urbanističkom planiranju. Što se tiče Pirota, definitivno Pirotska tvrđava je nešto na čemu sam počela da radim još kao student i ta neka moja ideja sada ulazi u završnu fazu, upravo se rade postavke u delu gornjeg grada. Kuća Hristića takođe, na njoj sam radila 2007. godine, to je jedan od najznačajnijih objekata u Pirotu što se tiče nasleđa. Radila sam na konzervaciji spomenika oslobodiocima, opet još jedan od najbitnijih objekata u gradu i meni posebno drag projekat izgradnje, odnosno obnove crkve Svetog Germana u selu Blato. To je prvi objekat koji sam ja isprojektovala i koji je izveden.
Projekat zaštite sela Gostuša, čiji je Elena Vasić autor, je dobitnik nagrade Evropa Nostra i Grand Prix-a Evropske unije za 2016. godinu za projekat zaštite sela kao nepokretnog kulturnog dobra i oživljavanja autentične građe kuća. Gostušu mnogi zbog kuća od drveta, kamena i zemlje i očuvanog autentičnog ambijenta zovu kamenim selom. Nažalost, ističe Vasićeva, ova slika je danas znatno promenjena. Nažalost, više od pola sela je pretrpelo velike izmene. Taj projekat je i dalje interesantan javnosti i kod nas i u Evropi i u svetu. Nedavno sam predstavila projekat recimo na konferenciji u Novom Sadu međunarodnoj. Pre toga u maju sam imala poziv Univerziteta iz Torina gde se takođe pričalo o narodnom graditeljstvu i o tradicionalnom građenju uopšte, ali to je nešto što nažalost ljudi koji žive tamo nisu shvatili i veliki deo kuća je zapravo ostao bez kamenih krovova koji su i bili osnovni razlog za istraživanje i za zaštitu samog sela. Iskreno se nadam da će se te stvari promeniti u budućnosti i da ako je ovo bio loš primer, bar u nekim drugim selima i na drugim mestima se takve stvari ne dešavaju. Neostvarenih snova u poslu ima, ali to motiviše da se radi više i bolje, ocenjuje Vasićeva, koja je poreklom Piroćanka. Poslednjih godina radi na projektovanju i izgradnji novih objekata, opremanju i uređenju javnih prostora i dečjih igrališta. Očekuje da u Pirotu počnu projekti za očuvanje kulturnog nasleđa. U Istorijskom arhivu grada Novog Sada otvorena je izložba Srednjovekovni život u Srbiji kroz oruđe, oružje, nošnju i muzičke instrumente, koja je otvorena do 1. decembra. Izložba je organizovana u saradnji sa Viteškim udruženjem, Muzejom Kragujevca i Istorijskim arhivom grada Novog Sada. Buzdovani, strele, koplja, mačevi, ali i oklopna odela srednjevekovnih ratnika sa područja Balkana u narednih 10 dana moći će da vidi novosadska publika. Ovi eksponati koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja iz Kragujevca prvi put su izloženi u Novom Sadu. To su predmeti iz arheološke zbirke koji su nekada služili za ručnu odbranu uz vredne komade ofanzivnog oružja srednjeg veka. Sve ti ratnici u srednjem veku su predstavljali svakako ideal srpskog srednjovekovnog vojnika i začinjavali taj život na jedan poseban način. To se zaključuje na osnovu toga što kad vi uđete u velike lavre, srpske srednjovekovne lavre, vidite u pevnicama sa leve i desne strane oslikane u punoj veličini i u punom oklopima sa obe strane u obe pevnice po 3 sveta ratnika. Zašto baš tu? Zato što to je najvidljivije mesto. Na izložbi su predstavljeni najvredniji eksponati srednjevekovnih mačeva, od kojih su neki izrađivani posebnom tehnikom. Imamo neke rekonstrukcije borbenih mačeva. Srpski mačevski avone možete da vidite ovom prilikom, koji je bio najveće čudo tehnike u to vreme. Jer ratnici su tim zakrivljenim delom drške hvatali u stvari protivničku sablju i lomili je. To je bilo savršenstvo tehnike u tadašnje vreme. Znajući koliko je kultura bitna, ovo je prava prilika da se naši sugrađani podsete kako je izgledala srednjevekovna Srbija i koliko je bila razvijena vojna tehnologija tog doba. Ne samo danas da naša namenska industrija ostvaruje velike rezultate, već da smo u srednjem veku imali šta da pokažemo čitavoj Evropi i kroz saradnju sa Narodnim muzejom u Kragujevcu realizovana je ova izložba koja će prikazati jedan deo te kulturne baštine pomalo zaboravljene kod nas. Izložbu prate prigodni panoi sa ilustracijama iz srpskog srednjeg veka. Izložba o srednjevekovnom oružju biće otvorena u arhivu grada Novog Sada do 1. decembra, a ulaz je slobodan. U Agenciji za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica potpisani su ugovori sa vlasnicima 8 seoskih turističkih domaćinstava koji su dobili novčana sredstva na osnovu raspisanog konkursa za meru u oblasti ruralnog razvoja. Dobijena novčana sredstva seoska turistička domaćinstva moći će da koriste u promotivne svrhe.
U prostorijama Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica potpisani su ugovori sa vlasnicima 8 seoskih turističkih domaćinstava koji su dobili novčana sredstva na osnovu raspisanog konkursa za meru u oblasti ruralnog razvoja. Jedno od 8 domaćinstava koja su dobila sredstva je domaćinstvo Biser iz Stare Bingule. Seosko turističko domaćinstvo Biser iz Stare Bingule je jako zahvalno Agenciji za ruralni razvoj grada Sremske Mitrovice na podsticaju koji smo dobili. I taj podsticaj ćemo iskoristiti vezano za promo spot da bi lakše prikazali našim turistima, pošto smo početnici u ovom poslu. Ovakav tip konkursa otvoren je po prvi put, a dobijena novčana sredstva seoska turistička domaćinstva moći će da koriste za promotivne svrhe. Ova sredstva seoska turistička domaćinstva će moći da koriste kako bi svoju uslugu mogli što bolje da promovišu. Dakle, bilo za izradu internet prezentacije, za izradu promo spotova, reklama, ali i turističke signalizacije. Ukupno dodeljena sredstva su oko 800.000 dinara. Iz Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica za naredni period najavljuju prezentaciju kreditnih linija koju će realizovati zajedno sa Razvojnim fondom Vojvodine, kao i savetodavna predavanja koja će se realizovati u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica. Posmatrajući grad u okeanu zelenila, naš poznati naučnik Jovan Cvijić je za Gornji Milanovac rekao da je beli labud na zelenom jezeru. Ovaj grad obiluje bogatom florom i faunom, a pripada Moravičkom okrugu koji se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, zajedno sa opštinama Čačak, Lučani i Ivanjica. Mi na našem području imamo dosta endemičnih, retkih vrsta biljaka, koje se nalaze, nažalost, neki u crvenim knjigama flore ili faune, znači rizičnih pri nestajanju, neke su izuzetno retke i mi smo time bogati. Ali to ne možete samo ovako reći, mi smo time bogati, vi to morate potkrepiti. Opet studijama, opet papirima, opet analizama. U tu svrhu smo mi ove godine uradili 3 studije biodiverziteta Ostrvice. Ostrvica je naše zaštićeno područje i urađene su studije biodiverziteta za gmizavce, leptire i floru. I te studije će nam biti gotove do kraja godine i mi ćemo nakon izrade tih studija imati i prezentaciju tih studija i napravit ćemo i nekakve brošure koje ćemo deliti deci i građanima u tu svrhu i prosto ćemo posjedovati taj dokument koji potkrepljuje bogatstvo toga kraja. Institut Siniša Stanković iz Beograda je radio tu studiju za gmizavce, Kragujevački biološki fakultet je radio studiju za floru i za leptire i to su eminentni stručnjaci biološkog fakulteta Instituta Siniša Stanković koji su vrhunski u tim oblastima, to su istraživači. Te su studije, ja nikad ne govorim o parama sve vremena, ništa nisam govorila o tim sredstvima, ali to su velike sredstva koje se ulažu u sve oblasti koje sam do sad pominjala, pa i u ovu. Te su studije skupe, podrazumevaju dosta terenskog rada, podrazumevaju terenski rad od prolećnog segmenta, letnjeg, jesenjeg, zimskog. Vi morate pratiti neku biljnu i životinsku vrstu kroz vreme. To su neke metode koje zahtevaju dosta angažovanja i ljudi sa strane, istraživanja i svega. I kasnije opet praćenje tih vrsta. Nije to uradimo studiju pa je kraj, već to se mora opet monitoring raditi i biodiverziteta. I za kraj jedna lepa vest o očuvanju našeg pisma i humanim akcijama jednog udruženja. Naime, udruženja Ćirilica iz Beograda osnovano je kako bi se naše nacionalno pismo očuvalo. Donirane knjige ovo udruženje poklanja učenicima i onima kojima su najpotrebnije. Nedavno knjige su stigle i u selo Blato, odakle je inače poreklom predsjednik udruženja, pukovnik avijacije u penziji Milorad Đošić. Predsjednik udruženja Srpski kulturni centar Ćirilica iz Beograda, pukovnik avijacije u penziji Milorad Đošić, u ime udruženja poklonio je 115 knjiga za decu učenicima izdvojenog odeljenja osnovne škole Vuk Karadžić u selu Blato. Đošić je poreklom iz ovog sela i ovim gestom dokazao je da se korenima uvek vraćamo. Do sada je udruženje poklonilo više od 4000 knjiga. Knjige u udruženje stižu od donatora, a kasnije nalaze svoj put do učenika, kaže Đošić. Kao Srpski kulturni centar boravimo u jednoj kući u centru grada Beograda, u Skerlicevoj ulici i naš cilj je pre svega očuvanje srpske ćirilice, odnosno azbuke. Mi smo sa jednim našim divnim prijateljem Brankom Antićem iz jednog udruženja koje se zove Srpska solidarnost skupili 3000 knjiga. I onda smo te knjige odneli u osnovnu školu Radoš Tošić u Osojane
i dole kako smo ih preneli, to samo mi znamo, onda smo nosili, odnosno poklonili knjige u Pranjane, pa smo poklonili knjige u Čumić, kod učitelja Saše, i sada je Blato. I stvarno ja sam mislio jednom da se manem tog posla, ali đavo nam ne da mira, a uvek knjiga ima dosta i šteta je da se knjige baci. Školu u Blatu pohađa 6 učenika u 3 razreda. Pavle je danas dobio posebnu knjigu. Volim da čitam knjige i najviše mi se dopada ova knjiga. Koja je to knjiga? Dečaci Pavlove ulice. Volim da čitam i vrlo mi se dopada. Šta najviše voliš da čitaš? Koja je tvoja omiljena knjiga? Mali princ. Učenici se raduju svakom humanom gestu. Ovo je za njih poseban dar jer su ljubitelji knjiga, kaže pomoćnik direktora osnovne škole Vuk Karadžić Marislav Dimitrijević. Želeo bih ovom prilikom u ime škole da zahvalim gospodinu Miloradu, predsjedniku udruženja Srpski kulturni centar Ćirilica Beograd, na jednom humanom gestu da daruje našu školu knjigama. Drago mi je da još uvijek postoje ljudi koji daruju i pomažu drugima, a posebno onih koji se sećaju svojih korena. Seosku školu posjetio je i pukovnik, istoričar, profesor dr. Beogradskog univerziteta Miloje Pršić. Pokloniti knjigu je dar, kao što je ćirilica stub srpskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Ona je pismo na kojem su napisana najvažnija dela srpske kulture od Žitija Svetog Save, Nemanjića, Vuka i Dositeja do Ive Andrića, kasnije do savremenih srpskih pisaca. Do danas to pismo vezuje se za veliki slovenski svet i kulturu, navode iz Srpskog kulturnog centra Ćirilica. Zahvaljujući donatorima i humanim ljudima, obogaćuje se školski fond. Ima nade da će seoske škole imati učenike i da će oganj još dugo goreti. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Ostanite uz televiziju Koren i sutra vas očekuje moja koleginica Ana Mantić. Doviđenja.